जोहर गे सनम को तेज नवा भिडियो रे पे सगुन दारम तेज भिडियो दो अनल लैते बो गालोचा थाले चलो क्वेश्चन सन गुन मांगो कुकली अनल दो ओका को मेता काना ओना रेना हड़मो हटिंग को ऑल में तेला अनल मेन लेखान भाब रेया मित पोनोडान तनल मेनखान लाहाते दो सिኞत सुमुंग दो बांग इंग्लिश पार्सी रे हो पोनोड आर कोनोड बानार गे अनल को मेतागा कान ताहे जेमन पोप ओला एसे ऑन मेन आर बांगमा एसे ऑन क्रिटिसिज्म कोनोड कान तुलुई एसे मेन आकाना निता ऑक्तो रे दो कोनोड को आर ओनल मेनते बाय लेखा काना ओनलिहा गहिर उइहराना सताम को पोनोड रे ओला गे ओनल मेनते मेनोगो काना साड़ेस खन एतोहब कते साहे दर्शन लेकान सानाम तेते नोरे ठावे ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ओनाते मिटांग पार्सी रिया ओनल लाहांती दो ओना पार्सी साड़ेस आर साहेद लाहांती रिया उरुम काना मेन लेखान बाय बड़िजोआ मेना को जहाँ पार्सी रिया ओनल साहेद जहाँ तिना किसड़ा ओना जाति दो उना दोहराया ऑक्तो सा ताड़ाम लगित नितोगी होड़ अडिगान कथा बड़ाए बड़ो हे कना ज्ञान साड़ेस रिया एलाका उना पासनावा काना जे मिमिटांग साताम बड़ाए लगित मनमी ठेत उना ऑक्तो बनुआ कटी कहनी जहाँ लेका कज ऑक्तो भीतिर रे अडिगान कथाए बड़ाए वचया ओनकागे ओनल हो जेमन रोडोज जावरा कथाए लय आबोना ओनाते ओका मिद तेतेद आर बांगमा कोटा मिद कथा नोआ तालाते गा आते ओनलिया दो पठुआ को हातांग रेया ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ एलाकाय मार्शल का पठुआ को ज्ञान रेया आयतान नोआ होतेते छारावआ दिग्धरोफा आर मोनेरे ओमोना रस्का ओनाते टीजी विलियम्स से मेना द एसे सर्विस फॉर एक्सप्रेशन फॉर डिबेट for persuasion, for satire as well as for diversion, and it can contract itself to the dimension of a newspaper paragraph or enlarge itself into a volume. सामहेद रेया जतो हटिंग खो नोआ दो मिद ओनकान हटिंग केना जहाँ तालाते जीवी ज्ञान दो भागीते पासनाव गानोआ इंग्लिश एसाई अड़रिया व्यवहार दो गेयाय साय सेरमा रे नेल लेना उन एसे मेन लेखान मिद बिडव ओना तेगे ओनल दो पोनोट लगित तेगे व्यवहारों कना नोडे ओनल साहेद रिन एतहो फ्रांसिस रिन ओनलिया मोन्टाइजिन या कथा बो दाड़ेया उनरे आजा ओनल कोदो को मेतागा कान ताहेद एसाइज ओना तायम गेयाय साय सेरमा रे एतहोब सेद रे बेकन यिलियन कोनल यालिस आर अब्राहिम कावले एमान ओनलिया को ओनल ऑल रेको मांग लेना गे इरेल साय सेरमा रे इंग्रेज ओनलिया ओनल सेद बिस्ती को उमझेवेना तायम दाराम पाथाम करे इंग्लिश ओनल बिस्ती ठावे नाम के ओनल ऑल कइजे आर उदिस ओनल रे एलाका दो अडिगे ओसारा नोआ दो जहाँ साताम आर बांगमा घटन मुड़ कते ओल गनोआ तबे ओ ओलिजा साताम चेतान रे जुर एमा साव साव भापटांग सामटा मित कते अड़ती हुई होड़ा जीवी भीतिर ते बोलो कते ओनलिया दो ओनले ओल का आर जुदी होड़ ठेद दो बाय सुर दड़ेआ एनखान आजा सिरिज दो नारबा खारबा ओनल ओल रे भाप आर पार्सी रेया एनेम अडी एहेमा नोआ रे दो सुरजुत आर सुगुड़ होरा अपनारोआ मने को आधा गोदो लेकान भाप नापाय ते फोटेल गानो लगित कुरुमुटु का चोटात आर सोड़ोमना पार्सी अपनार लेखान ओनल रेया सावहेद गनोंग नोंडे दो हाराय ᱧᱟᱢᱟ तबे पार्सी मा ओनलिया निजी धन आज ए मेन लेखान अडी सादा सिधु पार्सी तलाते भाबे अड़तिया बांखान ओनलिया पार्सी गावान कते भाबे सदरा आजा पार्सी दो चेक लेका हुई लगती ओना इदी कते ओका अरी हूँ बनुआ ओनल रेया आर मिटांग नेल लेकान कथा हुयुक कना तोहर ओनल ऑल दो मिद सुमुंगा कुरुमुटु कानते जतो ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ओनल आकुआ निजी होरा पंजा कते पार्सी दो को ऑल का ओना तेगे आकुआ कुसिया तोहर ते सेन कते पार्सी दो को व्यवहार का एनहो निना मेन गानोआ ओनल टांग जतो सेद रे चोरो कोचय लगित खान अडी निष्ठा खाटो माछा मिद मोहंडा मिद हानामाल आर लेताड़ाना हुयुक लगतिया ओनलिया हा चार चुरित ओनलिया लगित ते मिद होड़ा निजी तोहर ताहेन दो एकालते लेगा निजी तोहर नाम लगित तेखान आर ओनलिया आजा ओनल रिन चुरित लगित खान ओनलिया हा ज्ञान ते मार्शल को मन ताहे को मा टू बी एन essayist, a writer must have on gift style to have a style.
He must be a character, and to be a character he must have wisdom. Aldous Huxley, A Critical Study, Lawrence Brander. Onol reya hormo hating muthan ar satam sete onol do bar lekate hating ganoa mid do hor sena monmoy ar bangma subjective, familiar ar bangma intimate essay. Ar dosara do sakiyat arti hora tonmoy ar bangma objective, formal ar bangma informative essay. Midtang onol hor henaga kana ar che sakiyat arti mutan ona lay bay algaha hora uihar saw sakiyata lay ar sakiyata mimidtang bisti mur kate noa do hating ganoa. Hor hena onol jaha onol re onoleta churit sodor koa ona hor hena onol ko metaga. Onol re onoliya ha churit hena idi kate nit habi tina gan katha lay akana nongkana onol ko do uihar mur kate bay hui koa bichkom ona do tahena bhab panja kate. Onate onoliya oka gahir satam ko lapanda hora talate dodom ka ay. Onoliya ar pathua ha sagai nongkan onol re do guru chela ha sagai bang kate soros ar gate gapateya hui koa. Noa reya satam ko do oka sima bhitir re bako dohoa. Audi saudi satam khon ehob kate adi moj an satam habi noa re do ol ganoa. Hor hena onol re onoliya aja churit e sodor ka ar ona do pathua ko raska sawte ko padhawa. ona rena chehra ar dam do onoliya ha jiyon re tahen dulad ar pathua then tahen peda bhab chetan re. Noa hor hena onol re do English sawhet rin Montano puilui tahe kana. Hazlitt Lamp, Chesterton eman aima English onoliya ha gyan saw bujhewa kada adige choroka. Santali sawhet re do nongkan onol adige mahoroga. Sakiyat arti muran nongkan onol re do satam ko panjaya onoliya tete bur kate satame atre ka. Hor hena onol khon sakiyat arti muran onol bisti do surjutam. Onoliya ha siknat ar gyan ge noa re do mur panjatena. Nongkana do pathua ha disai lasera ar gyan reya aitane lahaya. Onate noa do bhab ana bang hui kate gyan ana jiwi khon bisti hatang ana. English sawhet re bekon nongkan onol ol etohobi. Santali sawhet re nongkan onol ge bisti do nyelogoa. Sakiyat arti onol do satam reya lekan idi kate mode lekate ko hatinya kana. ona reya nase nase charcha latar re emena. Poilo do lay sodorana se descriptive. Nyutum idi kate noa reya gun jaha ko chorok series hoy hisit thaw jinis bangkhan chorokana chitar noa re lay sodor koa. Napai te ol sodor ar lay dohora do noa rena dhon ar dos kana. Dosar do badai ocho hana se narrative nongkan re do badai ocho lekan satam ge tahe koa. Nagam ghoton sera hor koa niji jiyon rajari eman nonde thawe nyam ka. onoliya aja uihar sariya asara kate badai hocho reya e rikaya. Pere do akutana se emotional nongkana onol re do buj ana dorshonana ar bongabad idi kateya gahir katha chimri koa. noa lagit te onoliya ha hatang dare laser ko lakti. Saute nongkan katha ol sodor lagit parsi chetan re honapai dokhol doho huyu aya. onate eman tena satam gahir te badai sawte ona koi bisti dare a enang hore tirpi dare koa. pon re do bewrahan se informative jaha onol hote te pathua ha gyan reya aitan harai nyama onage bewrahan onol do. nagam oton akil sares idi kate onol noa thok re do tahena. Midtang satam jos kate adigan satam noa talate sendra ko. mode re do so setejana se criticism nongkan onol re onoliya ha bichar dare aima puthi parhaw bistigan sawte mon reya ahla nyelogoa. laha re do bang reho niya hali nongkan so setej onol Santali sawhet re janamen geya Porimol Hemrom, Dr. Damayanti Besra, Lokhon Murmu, Aditya Mardi, Kunjo Das Murmu, Dr. Gangadhar Hasda eman nongkana re nonol ladaw akat ko nyelakana. nongka sakiyat arti mudan onol re aima satam ge jos ko a.
ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱠᱤᱭᱟᱹᱛ ᱢᱩᱲᱟᱹᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱ ᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚᱜᱼᱟ। ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟन ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟन ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱮᱭᱟन ᱫᱚᱦᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱜᱟᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱥᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ। वीडियो दो नोडे मुचादेना वीडियो मुचाद धाबी नेल लगित सानाम कोगे साय साय सारहाव नेक्स्ट डे आरहो मिटन नवा वीडियो तीन सेटरा तिहिन दो नोडे मुचादेया सागुन जोहार।